Kita mendelajahi golek iya boleh ngarani iwak gatul. Wes tak mlaku ayo, Mbak Sri gak loro. Arek-arek padha lat kene mlakune kok. Ngeye lho itu di bamut ngeye lho. Tebing lho gak iso. Mosok gak ono anune ning kono. Tebing ae iku. Balik ah. Kono ngenak Mbak Sri. Delok. Assalamualaikum. Ternyata kita kesasar, guys. Kita kesasar masuk hutan. Terus nanti? Mbah. Kita salah jalan, guys. Oh, model niki lho rupane. Kita cari jalan pintas ternyata blusuk kemana-mana ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau jalan-jalan ke kali, mengenang masa kecil dulu pernah ciblong di kali. Nah, cari ikan gatul, anaknya kodok. Nah ini ya, saya perjalanan turun, saya bertiga. Nah ini kita liburannya. Hah? Jelas apa? Jalan-jalan. Oke. Jalan-jalan. Nah ini ya, kalau mau yang order batu-batu silakan buat pembangunan rumah, villa. Nah ini batunya oke. Perbatuan, oke. Kita belum pernah lewat sini ya, kita coba perjalanan. Oke nih ya, aku bertiga sama temanku. Iya, kalinya asap, kalinya dangkal, kali berbatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Iya. Watune gede-gede iki lho. Mbak Mut. Ya. Ayo syutingkan lah. Ini ya jalannya berbatu-batu. Kui lho Mbak, mencolot air. Mbak Sri enggak ngerti. Enggak penak tongkatan. Corona. Mbak Sri ku tenandi kok salat kene ku. Rene lho. Rene lho sampai tenandi. Lah wong kene kok. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Oh lah iku Pak Gatul sapa Bang golek Pak Gatul? Ora wis salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bang nyuting aku. Lah ya disi. Kita mendelajahi golek iya boleh ngarani iwak gatul. Wes tak mlaku ayo, Mbak Sri gak loro. Arek-arek padha lat kene mlakune kok. Ngeye lho itu di bamut ngeye lho. Tebing lho gak iso. Mosok gak ono anune ning kono. Tebing ae iku. Balik ah. Kono ngenak Mbak Sri. Delok rono. Hah? Endi?
Lagi melompat kena. Oh, gak iso nyenekku. Hah? Kena lo. Terus munggah nanti awake. Masih gini Mbak Mutra. Iya lewat tangga terus nyebrang rono Mbak Sri. Oke. Kira sungainya. Iku lo munggah tangga rono terus nyebrang rono. Assalamualaikum. Ternyata kita kesasar guys. Kita kesasar masuk hutan. Terus nanti. Mbah. Kita salah jalan guys. Oh mau niki lho rupane. Kita cari jalan pintas ternyata blusuk kemana-mana ini. Assalamualaikum. Iya jalannya. Kita mau ke. Mana Mbak Sri? Ayo. Assalamualaikum. Ini ya kita ke blusuk-blusuk. Dendel kalau jengking. Ayo. Akhirnya habis ke telarak sekarang sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah lunyu. Masuk ramah kan ya sampean. Aku mek bagian nyekel. Aku kesasar, huy. Walah arek PL sing ndek kono iku. Arek PL. Arek sing ketemu awake dhewe lho. Heeh. Lah lek dikuaki anu pemerintahan kene lak ya ora. Lah iku kok gatulake kok. Oke, terima kasih sahabat online yang sudah menemani saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.